mu minota 3 gusa ngiye kukwereka uburyo ushobora guhamagara abantu bose ushaka ku buntu. Ahangaha uhabwa amayinite ugahamagara abantu bose ushaka utigeze utanga ikiguzi. Ibi ngibi ni bake bazi ko bikunda, gusa ubu ngubu birakunda, ndetse umuntu ufite smartphone ushobora gukoresha smartphone ugahamagara abantu bose n'abafite telefone za matushe kandi ukabahamagara ku buntu. Ngo ibi ngibi bikorwa gute? Ufashe telefone yawe ukajya muri Play Store ukareba application yitwa Let's Chat. Iyi ngiyi nawe ushobora gutangira ugahamagara abantu bose ushaka nta mafaranga wigeze utanga. Ibi ngibi birakunda kandi ibi ngibi biroroshye cyane. Ndabizi ko abantu benshi barimo gutungurwa cyese bagatangara ko ibi ngibi ntibishoboka. Gusa ngiye kwereka ko ibi ngibi bishoboka. Murabona ko ino application ikora neza rwose. Ni application yo muri Afrika n'ubundi yakozwe n'Abanyafrika, ndetse ikora kuri MTN no kuri Airtel. Murabona ko ya downloadinzwe n'abantu benshi miliyoni 5 kandi ifite rate 4.6. Miliyoni 5 ni nyinshi, kandi urebye ama reviews usanga bavuga ko application ikora neza, abantu bose bayikoresheje. So murabona ko ngiye na downloadinze cyikora no kwidownloadinga. Wamara kwidownloadinga urayifunguye, dore misinyifungura. Ikintu ukora no guhita ukora ahangaha hari 2 3 4 ugahitamo igihugu cy'u Rwanda, usacinga u Rwanda. Murabona ko u Rwanda rurimo. Igikurikiyeho no gushyiraho nimero zawe, ushyamo MTN cyangwa se Airtel, ugahita ukora ahangaha ngo next. Ushyiramo nimero za MTN cyangwa se ugashyiramo Airtel. Iyo ukoresha yose irakunda, kandi mu Rwanda ino serivisi irahari kandi ikora neza. Iyo umaze gushyiramo rero urategereza bakakohereza kode. Ndategereje bagiye kunyohereza kode. Murabona ko kode ako kanya bahita bayikohereza ukayandikamo nawe. Birihuta, ndetse ino video nyikoze kugira ngo abantu batabizi, abantu b'Abanyarwanda batagenda n'ibigezweho, nkagenda mbereka. Ahangaha rero urahita ushyiraho amazina yawe, ushaka wahita ushyiraho n'ifoto kuri profile, ugahita ukora not now ugakomeza. Ino video irihuse rero, ndimo kugira ngo ibe noya mu minota 3 yonyine ube ubibonye. So icyo ukora rero wowe ni ukurikiza step by step kugira ngo bikorohere. Ibi ngibi byose urahita ukora cancel. Ibi ngibi ntabwo ari ngombwa. Ikintu ukora rero iyo ugeze ahangaha kiroroshye cyane. Murabona ko application irimo ibintu byinshi. Si uguhamagara gusa, harimo n'izindi serivisi nyinshi. Harimo nko kwandikirana n'ibindi byose, no gupostinga utuntu tw'udufoto, amaselfie n'ibindi bitandukanye. Gusa ngewe icyo nkoreye ino video ni ukugira ngo nkwereke ino serivisi yo guhamagara abantu ku buntu n'amafaranga ufite. Murabona ko harimo ibintu byinshi. Harimo ibintu byinshi ushobora kureba, kugerageza ukaba wanatumira n'abantu muziranye, mukajya muyandikiranaho kuko ni application yihuta. So iyo ukoze ahangaha kuri call, ahangaha ugahita ukora kuri plus, ahangaha uba ugiye kureba abantu ushobora guhamagara. Abangaba ni abantu wahamagara, gusa ikintu ugomba kumenya ni uko abantu wahamagara bose byibuze aba yarakoresheje ino application inshuro imwe. So utumira abantu maze mutangire mukoreshe ino application muhamagarana.